Silav roj baş hevan rojê em tê de ne rojên gelekî giring in hem li Iraqê hem li Sûriyê tevliheviyên ciddî hene, pîlan û projeyên ciddî hene. Li Sûriyê doh bi şev mejwara eşkere kir ku rêveberiya demkî ya Şamê û İsraîl wê di meha îlonê de 25 îlonê yan jî 24 îlonê ew ê peymanekî navxwe de mor bikin di derbarê hem di derbarê ewlekariya İsraîl û Sûriyê û hem jî di navê de Swêda heye. Xweseriya Durziyan heye. Durziyan beriya niha gotibûn em ê serxwebûn îlan bikin. Ez bawer dikim navbênkar çêbûn hem Amerîka hem İsraîl hem hêzên Ewropî li ser xweseriyê li hev kirine ji vir û pêve yani piştî ku peyman were morkirin êdî rêveberiya demkî ya Sûriyê mecbûr e xweseriya Swêdayê ya Durziyan qebûl bike. Tabî bandorekî çawa li rêveberiya xweseriya Rojavayê Kurdistanê dike ew mijara nîqaşê ye. Em dibînin ku rayedarên Rojavayê Kurdistanê taybetî Foza Yusuf hê jî bahsa entegrasyonê dike, bahsa yekbûna hêzên eskerî yên Rojava û Şamê dike. Lê şertê demokrasiyê esas e. Foza Yusuf dibêje sazî û dezgehên Rojavayê Kurdistanê yê Şamê dikarin bi hev re bixebitin, dikarin bibin yek. Nayê manê ku merov yani radest dike, radestkirin bi tu awayî çênabe, pergala îro bi tu awayî xira nabe. Lê merû dikare bi hev re bixebite di çarçoveya Sûriyeye giştî de. Niha tiştek ku îro em ê nîqaş bikin bi taybetî di derbarê Iraqê de ye, pîlan û projeyên nû yên İsraîlê ka çawa bi Amerîka re tevdigerin. Pîlana Amerîka û İsraîlê derbarê Iraqê de çi ye? Qedera Başûrê Kurdistanê wê çawa be? Wana hemî em ê nîqaş bikin. Doh bû yerekî çêbû lê aniha aramî heye, sakîn e. Em ê zêde nekevin navê ji ber ku ev meselê me navxwayî ne em ê nava xwe Kurdan da em ê hal bikin. Bawer dikim hêzên Kurdistanî navberê dane wê çareseriyekê peyda bibe. Niha Remezan Kerîm amade ye em heme bikin jor ka em binêrin pîlan û projeyên di derbarê Rojhilata Navîn de çi ne? Li cem wî çi agahî hene? Remezan Kerîm merheba bi xêr hatî. Gelek spas dema we baş hêvîdara min jî nava xêr û xweşî dabin. Rastî havînek germ e rojhilatê navîn derwayî atmosfêra germaya havînê di meselê siyasî, eskerî, dîplomasî, ewlekarî de jî germ e. Bûyerên sed salê di rojhilatê navîn de bi rêva diçin. Heqîqetî me wekû gelê Kurd wekû dizanin di navberî du proja de bûn. Projeyek dewletê Tirkiya em bêjin bi hevbeşî gel Birês Abdullah Öcalan ku em dixwazin di sed sala nû de li gel gelê Kurd gelê herêmê bi awayekî yeksan bijîn. Proja duda jî ya İsraîl bû û Amerîka bi hevbeşî û hinek welatên Ewropa ku rojhilata navînek kevin xirav bikin, rojhilatekî navîn nû çê bikin. Tabî her du hêz dixwastin li gel Kurda rêk bikevin. Tabî Kurd bi xwe jî xwedan proje ne. Ev projê Kurda demeke heye. Demeke heye yê ji bo hemû beşê Kurdistan. Ew yê me dibînin heqet ew pêvajoya çareserî ya min dixwazim hinekî yani giştî rewş biaxivin piştre tême ser Iraqê. Elbet. Belê. Ew pêvajoya ku çareseriya pirsa Kurd ku hebû merhale bi merhale kêlî bi kêlî pêş diket. Li gel yani bawerî û guman bi hev re bawerî û guman bi hev re li gel hev re dimeşe. Heger dewlet gavên baş bavî te bawerî zêdetir dibû, heger gav nevî te guman zêdetir dibû. Heqîqet min dixwazim behsa bûyerekî bikim çawa mesele tu dema însanek nexweş dikeve tu bi tanksiyona ew ê wî digirî. Em bêjin cihaz he tu ew dilê wî çi qaskî lê dide yan di xûna wî de çi qas şekir he tanksiyona wî dipîvî yan jî em bêjin ewey ku pîvanê hewa gradûsnîk dibêjin de em bêjin tu datînî em bêjin hewa çend pile germ e çend pile hatiye xwarê. Em bêjin pîwar
پیوان پیواژویا کلباکوری کردستان ترکیه برای واده چه رونشتنا وی داویه یا کمیسیون هفگرتنا نتوی بو دموکراسی آزادیه کته دا دایکه کی کته دا هم دایکه جمارتسی دیویژن دایکین شمیه همجی دایکین آشتی یکک لدایکین آشتی به ناو نزاهت تکه او دایکا برس خواست به کردی باخوه بیژن کسی که وکو نومان کرتلوش من ناست کمجی کسی که وکو نومان کرتلوش هری نرم که دموکرات ناس کرن و حتی او یعنی برتک آستنگی جبو آخفتنا کردی درخست دوی رونشتنه دم حقیقت یکم هیچ قانون یک دوی کمیسیونه دا نبو کردی قدغه یا دودیا یکسر اری اف کمیسیون بو چه آوا بو پیواجو بو چه دست بیبی پرسا هری سرکه یا گلی کرد پیش همو تشتی مسئله زمانه یعنی مسئله زمان مافی سرطایی و بنکهین نکن ماف او حقی خویه کنومان کرتولموش یعنی او آستنگی تعمل نکر به فکر من هوال بدران من به اشکره بیجم دوی چرکی دا کمیسیون هلوش یان جی جبو که روش واره راست کرن سر راست کرن یان دبی دعوای لیبورین بکن به تایبت نومون کرتولموش یان رونشتنین پیش مششن هفتن دوی دور دا یکک بکردی باخم او کمیسیون گاوا یکم بو چارەسەریya پرسا کرد دوی زمان کردی ترکی یکسان و فرمی به دوی کمیسیونه دا فرمی بونا زمان کردی دست به و یکسانیا گل کرد و گل ترک اگر من نکار بم دوی کمیسیونا چارەسەری دا به زمان کردی باخم او دما پیواجو نما او ایران شر من خم وی کمیسیونا جپینجی یک کسی به هلوشایی زانم حتی روژا چرکا کو او روشا واره سراسی راست کرن که دوی کمیسیونه دا درونشتنه کی دا دوی زمان کردی واره آخفتن و دوی نومان کرتولموش رون کردنوه کی بده شیروه کی لسر وی مسئله بده بیجه شاش حاکه فهم کرن مبسته ما اوان نبیه زمان کردی زمان کی رزلیگرا و وکو زمان ترکی دا ترکی او روشه او روژاوا کتب بحث کر حقیقت یعنی دولت ترک دوردا دیسا ضرار داده کرده یعنی تمام ام بیژن رکفتنا موضوع حوال مظلوم کوبانی کده بیراته است ده زندی دابون او رکفتن شه بود ده بیراته ام زندی دابون از اون ام توشی شوق بود لگل قتلیام علویه و دمه منو تا محوبشی نرخانده نکرد مگود که کرده لور قربانی دا احمد شاه را رزگار کرد چونکه او رکفتن نبیا احمد شاه را دا آست ناو دولتی دا توشی شکسته که مزنده بود هیویدارن احمد شاه را نبه حوال نیوی ره و خنجره که جعراوی لپشت کردن نخ اوای دیار علاوی سویدا علاوی درزیکان به پشگیریا آمریکا اسرائیل لگل جماعت احمد شاه را خوصاری تینه قبول کرنده کرد نها در وای بینه نه اوای دیاره کرد در وای بینه یان دبی کرد لگل آمریکا وانا اسرائیل وانا رگ بکوین یان جی هفدیتنا برز احمد شاه و برز مظلوم کوبانه لانقره با آمده بونا برز عبدالله و جالان و برز اردوگان اگر به وشارتی بجی اف خوصاریه هایی وره قبول کرنده لین نها روشه کی شولی ہے حتی در روژاوای کردستان دا ملکی باس انتگراسیون دکن مثل ملکی باسی خوصری دکن استو رگ بکوین که ساعت یک لگور کردستان هم هفپیوین شد کن 12 لگور آوروپا از نکارم ترا بیجم هوال بدران لنیوی رگه نیف ساعت یانجی از ترا بیجم از بشتار بون بشتار نبن یان بشتار دبی یان بشتار نبن انتگراسیون خوصری به هورا نابن یعنی اوا دو تشتی جدانه وکو اوا تو بنزین و چای نفت و چای تبل هفکی بخوی وکو اوا تو شربت و جعره تبل هفکی بخوی دو تشتی هفدو جدانه بوی روشا روژاوای کردستان نها ببی آوایا لی هوال بدران روشا روژلات گریدای مسئله ایران گشتیه در روشا روژلات کردستان در نه پاشرچون چه بیه نه پیشرچون چه بیه
پشتی شورش جینا امینی زندی بونک هبو پشتی کو اسرائیل ایران 12 روز شر کرن هنکی روشکی دا او هبو لینها وکو خمه بس بفکر من وی اشکره بیجم هیوی دارم گلی کرد به هیوی نبن روشا هری آلوس ما بدنگه کی بلند به من راستی هوال بدران قد نترسیم مثلا من لخدا ده ترسم لگلی کرد ترسم او یک و من دکارم خود فدا بکم قربانی بکم بو کردستانه همو باشی کردستان و وکو حرد و رونکای چاوی خود من حز دکم قوارا باشوری کردستان واره پرست لیمن وینا شیرم اشکره بدنگه کی بلند بیجم روشا هری آلوز نها سر رای کو قواره حریم کردستان ها حکومت ها پارلمنتو ها یعنی باشوری کردستان لحمو بشا وکو ستاتویا فرمی ده ناو دولتی نافخواهی دا پیش داتره لی هری روشا آلوز ده خطریه دا باشوری کردستان نها بله هری روشا آلوز چه ده نافخواهی دا چه ده دروا هری روشا آلوز هوال بدران باور بکه همو تاکه کی کرد لباشوری کردستان ده ناو مال خدا ده خوپیشاندانه ده نرازی بونه اگر در نکوون خوپیشاندان ناکن برکو لبر نخوازن قواری حریم جناو بچه بلکو جبر اوا هست به مسئولیت کی دکن یانجی هنک صدم دن هنه مسئله معاش خواه او هن نخوازه به کشتن یان تشته کی دن لنا رازی بونک هیا زانی هوال بدران و دست بکن باسا دروا بک باسا نافخوایی بک من به برپسیارتی دخوازم با نه به ترس من ایرو بریار ده ناوه هیچ طرف کی سیاسی نینم ناوه هیچ سروک کی سیاسی نینم بگشتی اواج برکو دجمن تماشای مده که هیزن داگر کر من راستی بیجم او ریا کنها تیدانه او بطیبت یعنی تعمول وان لگل پروسیس سیاسی کردستان شاشه زرار ده گلی کرد یه ما دباره بونا پشتی نود و یک دما راپرین چه بو حکومت حریم کردستان چه بو نود و دودیا اگر شر نافخواهی نبیا اگر یک خستنه کی بخورد هزا چه بیا 2003-4-5 مدکار بود دولت که باشوری کردستان نبود دولت خلطی نه می کرده من وی اشکره یکم جاره ده تلویزیون داده بیجم برگه و که کردستان باشور نبود دولت یا نبود کومار ده ناوا ایراق دا شاشتی کردان یه هیزن سیاسی جبوه کسی که سر تبسیه زیر دولت نده مثلا هل ده اسرائیل چقاس 48 شهر چه بو بیجن سال 72 چه بو پیشتیوی 67 چند جارا شهر چه بو شهر مزن خوب هاراست اما اگر ناف خدا شهر ناف خواهی بکرا ندما شاشتی همه کرده اوا یک ایروژی یه ما ویتشتی دوباره دکن بر رنگ کی دن اول بدران گلی کرد دنگ ده سالک در باز بیه زیده تر گلی کرد دنگ ده پارلمنتو هل بجارد رونشتنا پارلمنت چه نبی هیچ بونک بو رونشتنا پارلمنتو دست بکن من نابینم جارنا باست کن مهانا انشالله ولی سبی استنا داخلن مچا داخلی رکفتنا مظلوم کوبان احمد شارع چه بو هر چندی بدل من نبود انشالله استنا هفرا داخلن تو تماشای تلفن بکی اوا رونشتنا پارلمان کردستان چه بو که اوا خونه جی انشالله باور نکن انشالله مهانه چه به لی اوی از دبینم یعنی پارلمانتو کارا نکن پارلمانتو پیروزه که بدره پارلمانتو وکو روح و دل و ناوندا گلی کرده هیویه که پارلمانتو مؤسسات یعنی هیم بنگهین کبری بنگهین یه آوا کرنا دولت یان دولت کی دام از روه یان جی پارلمانتو هیویه گلی کرده اراده وینا گل لحمو دنیا وینا گل ده پارلمانتو
رونشتنا پارلمانتو چالاکرنا پارلمانتو نینه دبیا دوی سالی دا پارلمانتو رونشتا دستور هبیه هزین پیشمرگه آسایش همو ببیا یک دا دبن سروکاچه حکومت حریم کردستان و سروکاچه حریم دا پارلمانتو اگر هزک لجیه کی حرکت بکه دبیا به بریار حکومت بو پارلمانتو سروکاچه حریم دو که پارلمانتو رونشتن خود نکر حکومت آوا نبیه هول بدر دوی روشه کی دا حکومت حریم آوا نبیه کار بره کره سروکاچه حریم مثلا دبیا چندین جار جوینن پارتین سیاسی گشتی چه بکره باشوری کردستان ده ختماندن اکیده مخابن ده ختماندن اکی جدیده زنی سیاسی آبوری بگشتی که کراست اوه مثلا تو دچی خسته خانه دو روژه و بزانم بریویم به چند وقت اکی آخوی تا باید بچن خسته خانه یعنی کراست اوه اگر تن چاوه تا بشه یان درانه تا یان پوزه تا یعنی نخوشیه که گشتی چه بیا وکو اوه لاش توشی فلچ تو بزن پروبلم دویده یعنی نخوشیه که گشتی کجیه که دا برین چه بو تو چاره سر نکر بلاو ده به او نخوشیه لحمو لاش ایمونیتت ده بیشن برگریا ماف هر انسانه تیدا برگریا ماف هم یعنی ببوره برگریا وجودته جسته لاشته برگریا خواه هم بری نخوشیه دما او برگری ضعیف ده به مثلا کرونا چا بو او برگری ضعیف دکه دما ویروس هم بیشن برگری ضعیف دکه لاشته هم بیشن همو جسته تا جن نخوشی را وکری دمینه نخوشت کردی لاشه کردستان براستی بگشتی توشی نخوشی اکی میشه اوا بخرابه هول بدران در روشا روزلات ناوینده اگر ایریشه که دجمن سر مدا به لنود و یک دما راپرین چه بو همو هزی کرد یک بو ل2003 دما لیدان صدام حسین دا هزی کردا یک گلک رخنت گرتن دا همبری سروک مامجلال سروک بارزانی لی براستی او هر دو سروکا ده دمین بری دا ده همو روشا دا سروک مامجلال جی سروک بارزانی جی ده همو روشا دا یعنی دکار بون ده دمین کریتیک یه دیروکی دا سر رای همو که ماسیان دمین کریتیک یه دیروکی دا دکار بون امبیجن یکی چکن بولد انو ساعت دیروکی دا به طیبت اوی 2003 921 یعنی دکار بون او یکی خود چکن یک خستن یکی خود چکن که کرد ده گوهارتن روزلات ناوین دا دستکفت یک به دست بخ یادن یک جی پروبلیما سرکی یا آبوریه بغداد به طیبت پیشل بجارتن نامه دخوازم لبر تشتکی دیروکی بیشن اگر دخوازی بکن مانشت سورجی هوال بدران او نخوشیا کنها همه بس کرد ده هلبجارتن مها 11 یه ایراقی یه پارلمنتو دا گلی کرد و ایرادا خو نشان بده گلی کرد وکو دکتورک وکو بجیشکی یانجی نه وکو نخوشکی یه وی دمی قیمت بده بجیشک ام بیجن ریوابری بجیشک پارتین سیاسی دویم دکتور ملتن ده مها 11 نخوش که گلی کرد و ده یه باشوری کردستان وی دمی ایرادا خو نشان اگر هیله و تزویر و قریجی ده هلبجارتنا دا نبه لی بگشتی وی دیار ببه گلی کرد وی دمی وی ایرادا خو نشان یعنی اف دکتورا چه قاسکی باش دور دا دو تشت هنه بایکوت هول هلبجارتن پیشتر دا 137 40 نظام پینجی یعنی تبلبونا هلبجارتنا بگشتی وی داوی هنه کی باش بو لی بگشتی بیباوری اک لهمبری هلبجارتنا هن بیباوری تبلبونا هلبجارتنا دا اصل کی ضعیف بیباوری اک
کک رمضان نه بله کرد ما باشور کردستان به تنها سری خود کارن جناب مسئله خود در بکن شخورت درمان پیدا بکن صافی بکن یان اف مسئله گریدای تمام کردان دعو دوزا خبه بنجم هزی نابنتوی که چاره سریه که دائمی ببینن او راسته زانی او نظام اواجی دبه راسته کرم yani naha hem Rojavayê Kurdistanê vê gavê problem li wê derê bi tena serê xwe nikarin ji nav derkevin. Mesela civîna li Parîsê hatibû plankirin dewleta Tirkiye tesîra xwe nîşan da civîn da betal kirin. Li Rojavayê Kurdistanê hilbijartin hatibû plankirin dewleta Tirkiye tesîra xwe nîşan da hilbijartin hatin betal kirin. Yani Amerîka jî nikare hêza xwe nîşan bide li hember Tirkiye. Gelo Wisa merû perçe be hêza mirovan perçe be merû dikare çareserî bibîne yan Kurdên her derê dawa xwe bikin yek û destê xwe li masê xin û bibêjin kapasîta me heye em dikarin xwe birêve bibin. Em êdî milletekî mafdarin, em neheqî naxwazin ji me re statûyekê daîmî parastinekê navnetewî lazim e bi vî şiklî nabe. Yani Rojava entegre Suriye bibe, Başûrê Kurdistanê di nava problemê xwe de dipelpite, Bakurê Kurdistanê zimanî wî qedexe ye, hebûna Kurdan qedexe ye. Yani rewşekî rezalet kepaze li holê heye. Yani bi vî şiklî bi rûmeta me tê lîstin. Yani em çawa bikin wekî milletê Kurd rûmeta xwe biparêzin, êdî dem hatiye ku em heqeten li ser maseyê navnetewî destê xwe li masê xin. Yani bi vî şiklî nameşe. Milletê me êdî berde meseleyên siyasî, êdî mesela jiyanî de jî birçî ye. راسته هول بدران راسته تزانی دما مؤسسات organ دولت نبن اراده شخص پشت کرد اراده شخص شی مثلا خلق نونری خو هل دبجیره بو پارلمنتو دبی کارا به حکومت دما organ مثلا ریوبری حکومت سروکاتی هرین پارلمنتو ضعیف به یانجی کار نکه دما ده زون هبن چند هزک هبن تابی وی دمی اراده شخصا پشت که و شخص شی پشتا خود ده هز دا یان هز اسکری یان هز امنی یان هز آبوری به وی شیوهی تو نکاری دولت هوا بکی به وی شیوهی تو نکاری ام قوارا وکو پیویست بپارێزی تا باسا کرد دۆسیە کورد لە هەموو جیەکی یەکە وەک هەبە دەما باشووری کوردستان زعیف بە باندۆرە خۆ لە ڕۆژاوا و باکوور ژی دکە هەوڵ بەدە دەما باشووری کوردستان بەهێز بە باندۆرە خۆ لە باکوور و ڕۆژاوا ژی دکە ئەv زعیفبوونا باشووری کوردستان بە وی شێوەی تابی باندۆرێکی نەهێنی لە باکوور و لە ڕۆژاواش دکە بۆ vê ewa pir giring e bi taybet di nava gelê Kurda sê partiyên sereke hene partî yekî tîtekekê dema ev hêza nav xwe da di nakokiya da bin yan navxweyî da di nakokiya bin yan wekû pîwîst bersiva gel nedin tabî di encamê nebûna organên fermî yan zeîfbûna wan hikûmet heye li Kurdistan hikûmetê başûr kar dike lê nebûna organan dikî û nebûna otorîteya siyasî jî xwe daye der di nava Kurdan de. rast e yanî organ heye pêvajiyê destpêkiriye em li bendê ku dewleta Tirkiye ji bo xatirê Xwedê gavekî bavêje yani em bi xwe înîsiyatîv ji destê me hatiye girtin. Rast e organ he rast e organ heye bele organ heye yani parlamento hikûmet heye lê bi taybet parlamento kar nake hikûmet jî divê ji nû ve were ava kirin ev bême ser vê pirsat bersiva pirsat e bi fikra min îradaya giştî ya hemû beşê Kurdistan bû bi yek hêz biçin bo welatên navdewletî heger kongreya netewî konferansa netewî çêbe hemû hêz tê da nûner bin serokek were hilbijartin li gel welatên dinyayê teamûl bikin ewa çareseriya yekem çareseriya duyem em bêjin berî wî nava xwe da mesele niha Rojavayê Kurdistan
یک فکرک هەیە باکووری کوردستان ژی یەک خەتەکە ئەگەر باشووری کوردستان فکری خۆن هەڤبەش ڕێک بخە تعامل لە ناوخۆیی تعامل لەگەڵ وڵاتên تعامل لەگەڵ عێراقی تعامل لەگەڵ وڵاتên ناوچە تورکیا ئیران تعامل لەگەڵ وڵاتên دنیای یعنی ئەوە مەسەلا دجیە من tiştekî li vir bêjim di hilbijartinê de di hilbijartina bê meha 11 komelek surprêz dikarin çê hêz dikare gelek hêz dikarin xwe pir bi serkeftû bizanbin lê dikare di hilbijartin de şikest min rastî te re bêjim min bangewaziya min bo gelê Kurd jî heye heval bedran ewa pir muhîm e du bijarde hene du bijarde yek gel îrada xwe di li ser sindoqê dengdanê nîşan dide heger riq û kîneyekî wî hebe neraziyetiyekî wî hebe mesela gel dema diçe li partiyekî hez neke deng nade dijî wî diçe li partiya ku hez dike deng rast ewa yek evê nerazî hemû bi tewatî biçin baweriya xwe bi hilbijartina bînin deng meselê dudiya millet neçe hilbijartina neçe ser sindoqê dengdan di hundir xwe de xwedî bike wê demê teqîneweyekî cemawarî teqîneweyekî millet dikare wekû xwepêşandan çêbe heval bedran em bêjin eva televîzyon e nimûne eva jî selace yanî buzdolabî ciyê ku tu xwardin dikî di ferhenga navdewletî de dibêjin bandorê televîzyon bandorê selace buzdolabî ciyê tu xwarin çê yanî heger bi zimanekî asayî sade gelerî bêjin bandora zik yê nan û bandora tamaşekirin propaganda û ajîtasyona televîzyon bawer bike li başûrê Kurdistan rewşek e 100 kanalê televîzyon hebin 24 saeta ajîtasyon propaganda bikin heger zik birçî ve tesîr nake li navdewletî de ji we birçîbûn beşeke li harî ku Îraq jî zaten vê siyasetê dike beraber başûrê Kurdistan meselê meş dereng dixêre bi sedemên cuda cuda li wane kêmasiyên me jî hebin û niha hilbijartin jî nêzik dibe dixwaze zêdetir meş nihayê meha şeş dibiya bişandan neşan bo ku xelq zêdetir birçî be nerazî be di hilbijartina da deng nedine partiyên sereke yê fermanrawa yê başûrê Kurdistan niha va Îraq bi rêya meş dîzaynkirinê hilbijartinê dihatû dike ewa yek du yek jî hedefê din ya Îraqê ew e ku millet we hêdî hêdî birçî bêle xwepêşandanekî millet çêbe bo ku Îraq ewa bike sedem sebeb bê nava başûrê Kurdistan yan derecê yek êrişê bîrê nift û gaz bike zaten rêkeftinekî wan jî li gel Brîtanya he xetê şîn dibêjin ew ê paralêla 36 yê nod û yek ew bîrên nift dikevine wê evê da mi berê janî bû ziman da hemû dest bide ser bo vê mi berê yek bi yek anî bû ziman naxwazim dibare bikim rewşekî wisa heye heval bedran ama tiliya devleta Tirkiye jî tê de tune ya Ramazan belê zanî rastî te re bêjim di dîzaynkirdin û yan di rewşa başûrê Kurdistan da Tirkiya Îran rolên sereke dileyzin bi taybet Îran di piştî şerê 12 rojê li gel İsraîl eceyîb Îraq jî destê xwe kir yani Îraq Îran İsraîl û Brîtanya taban Brîtanya rolekî xirab dileyz gelek eceyîb min naxwazim bikevme nava kurdekarî de yani ev rewşe heye min naxwazim pêşbînî xirab bikim lê bixemim û hêvîdarim ewey nav dilê me de me donê li gel
gelek aliyên siyasî kesayetiyên Başûrê Kurdistan axivî bo Parlamêna Kurdistan kara bikin, hikûmet ava bikin pêş hilbijartinê Îraq ava bikin, serokatiyê herêm kara bikin û nakokiyên navxweyî bi fikra min divê çareser bibe. Serokatiya herêm bi fikra min divê lêborînekî giştî derxe. Serokatiya herêm lêborînekî giştî derxe heta vê çirkê, heta donê ew ê ku rewşê çêbiye lêborînekî giştî derxe di nava Kurdistana Başûr da dibê lêbordeyî pêşkeve. Di dînê Îslamê de li zemanê Pêxemberê mezin Hezretî Muhammed sallallahu vesselam li Hezretî İsa pêxemberekî mezin bi Hezretî Nuh, Hezretî İbrahîm, Hezretî Musa, Hezretî İsa, Hezretî Muhammed ew pênc pêxember yê sereketê li hemû 124,000 pêxember ewana hemû lêbordîn he, lêborîn he. Divê yê me dewletê Türk ra dibêjin were em hev li hev bikin. Mewsa were em hev biborin. Yê me ji Sûriyeyê ra dibêjin were em hev biborin. Yê me ji Îraqê ra dibêjin were em ser meselê meheş rêk bikevin. Di navxweyî Başûra Kurdistan da divê lêborîn he. Kek Mehmedê Hacî Mahmûd serokê Partî Sosyal Demokratê Kurdistan ku li Kurdistana Başûr sê hêzên leşkerî hene. Yê partî hêzê heştê, yê yekîtî hêzê heftê û hêzê Kek Mehmedê Hacî Mahmûd he. Tabî hemû di Wezareta Pêşmerge û Wezaretê Navxweyî de xwe rêk xistine. Çendîn care ew her hemû hevpeyvîn de divê pêwîst e serokatiya herêm lêborînekî dexe. Lêborînekî giştî di nav xwe da dosyê afiyekî giştî di nav xwe da dosyeyê siyasî ji bigire yê din jî bira seda heftê heştê ewana azad bibin. Pir girtiyên siyasî hene Problem li Başûr. Birastî heval bedra min yanî zanî çana di demên dawî da hêzên navdewletî, rêxistinên navdewletî bi taybet van du meha da gelek gilî gazin ji li Başûrê Kurdistan çêbûne li ser astê demokrasî û azadî. Di van du sê meha de. Min li gel wan kesa jî nînim ku demokrasî azadî niye. Heger nebe min li gel te naxwîn. Lê gelek ew çêbûne. Yê me wekû gelê Kurd ya me li ser sê pirsa gelê Kurd sê pirsê me yê serekev problem hene. Pirsa me yê neteweyî, ziman û coğrafî û meselê netewî û meselê demokrasî azadî ye. Ku yê me dawa li Tirkiye, Îran, Iraq, Sûriye dikin, dawa li netewên Fars û Tirk û Ereb demokrasî azadî dikin, divê nava xwe da ji ew demokrasî azadî heye. Problemên navxweyî divê ber şêweyê diyalog û ew çêbin. Heval bedra min tiştekî din jî bêjim, ew ê me dibînim wekû min destê me da malûmat zanyarî nîne, bes min wa dibînim. Hinek dezgehên ewlekarî, emnî, îstixbaratên navçeyî, navdewletî bi enqest rewşa navxweyî Başûrê Kurdistan aloz dikin. Hêzên siyasî dij bi yek derdixin. Bawerî di nava millet de çê dikin. Ew niha heye min got bi bergiriya vücûd ya laş zayıf dikin, bêbawerî çê dikin. Heger sibê operasyonekî dagirkerî çêbe bo gel parastina Kurdistan neke. Beşek çeplerrêz bidin bo dijmin. Yan jî millet bigêje astekî biteqe. Kes bawer nedikir heftê û ne ew Îranê şoreş çêbe. Kes bawer nedikir. Kes bawer nedikir biharê Erebî çêbe. Sûriya bihêz bû, Misir bihêz bû, Lîbya ewana ji me bihêztir bûn. Di hêzê eskerî, emnî, di meselê pera de. Millet heger millet rabû heval bedran. Heger gel rabû tu nikarî pîşavî bikî. Heval bedran heqet hevpeyvîna me îro du beşê sereke bû. Ji ber ku me pêştir ser Rojava Bakur gelekî axivî bû. Du beşê sereke bû. Beşek navxweyî Kurdistan me axivî, niha beşê dudiya axir ew Ez destûreke hevala bibêjim. Niha ême em dijîtiya İsraîlê nakin hevandan. Derdê me ne? Derdê me besê me ye ême Kurda.
راست دردی نه ام دجبریا جهویان دکن نه آ اسرائیل دکن ام تنه دخوازن مسئله ببینن اسرائیل چوا دکاره داخل نوا مسئله نفخایی عراقی ببه پلان و پروژه چیه چه پارامه کرداد که و ام شخوره چاره یکی دیگرن اگر بیدوی هبه ملت کرد ام دکارن هول بدران ببوره ناوا پارانتز اکی دا ام وکو کرد جی دکارن سیاست ناتانیاهو یا فلسطین غازه جا رخنه بکن اوا ما فهمه هیه البته لی ام ویج دکارن رخنه کرم نه کرم که پلان اسرائیل ده درباره عراقی ده یا سوریه پیشی مشکره کرد دو هیوارن برنامه که چه کرد اسرائیل جبو خسریا سوئد درزیان به سوریه را پیمان مرد که او دی زلال بیه یعنی خسری چید به لسوئد نوا درزیان دا لعراقی روش چیه یعنی پلان اسرائیل درباره عراقی ده تو اگر آگاهی نوه بلجمته آگاهی من باشنه هم به نرخاندن هم به آگاهی از با آخر چونکه اول راست پیوندی به باشوری کردستان ها و کردجی گشتی هول بدران عراق لدرجای دیروگ دا لسال 21 22 23 پشتیوی سال 57 58 پشترا سال هفته نه پشترا 921 2003 گلک جارا د دیروکا خدا عراق در روش گوهارتن و گوهارتن را در باز بید زمان پاشایتی فیصل دوای شورش عبدالکریم قاسم عبدالسلام یعنی عارف وان پشتیوی که هفته و نه دما صادام هات سر حکم پشتی شر کور فازه پشتی دما صادام روخا نها عراق لبر دریه وگو نگوهارتن وگوهارتن اکی جدید روشا عراق ایران کمار اسلامی ایران او دولتا که امریکا به پشتیوانی هفبشیا کردا ل 2003 آوا کرد امریکا کمار صدام روخان کمار کی دن آوا کرد ایران د درجایی وان 20 سالا دا بردوام د دجی پروژه امریکا راوستیا و به تایبت د شر داعش و بهار عربی دا فرصت تگرد نها ایران دخوازه کمار کی دن آوا بکه شورش گل عراق یا امریکا کردا د عراق دا آوا کرد و شورش دخوازه بدزه اواجی چیه؟ یمت زانن د سیستما ایران د نوا ایران دا چند دولت قول هنه مثلا اطلاعات سپای پاسدارانه سپای قدس روحانی لیدر سروکوماره یک اکلوی سپای پاسدارانه در وی ارتش فرمی ایران سپای پاسدارانه یعنی د ترکی دبیجن دوری محافظلر بیرلی ایران دما امبیژن داعش پشتی بهار عربی داعش چه بود؟ داعش که وکو هزکی سنا دهات ناس کرن لی از داعش نه وکو هزکی مذهبی نه دینی زانم نه دینی خواه بود نه مذهبی خواه بود نه نتبی خواه بود تروریست بود لی زدتر وانا وکو هزکی سنا دادی او دما آیت الله سستانی روحانی لیدر عراقی فتوا یک درخست بانگوازی کل که جملت هیچ چه به بو برانبر هزا داعش بسکنه چونکی ارتش رسمی او دما به فرمانداری مالکی شکست خواد داعش هات موسول گرد نزدیک هولیر بو نزدیک کرکوکی بو چندین منطقه عراق گرد بر به کربلا و نجف شو جین پیروز اوی دما سیستانی یعنی تابی دناوا شیعه دا روحانی لیدر لور سیستانی لوی درجی هامنه‌ای پر اون یعنی علی هامنه‌ای یعنی هکر فتوایی که بدن تابی ملت گودار ده که 2 میلیونان کس و دمی حشت شعبی آوا تابی دما 2014 2016 وانا یاسای قانون لپارلمنتو در بسته پیرا دگوتن قانون خدمت لحشت ماده پیک ده لی نها پشتی 9 سالا قانون کی دن لدو خوندنا درباز بود لمها شباط 25 بود مها شباط
حکومت عراق او پیشنهاد قانونا دا پارلمانت دو خواندن درباز بو نها ما دنگ لسر بدن و بزنم دبنک بحث 20 ماده دکنشن لی او قانونا ناوی قانونا اوتوریته یعنی اوتوریته او دبه چه حوال بدرم ام زمان رسمی در کردن زمانی که سادهی بیجن با ملت فهم بک به دربازبون اوی قانونی ایران انقلاب دکه دستوردانه که اسکری به تمامی حکومت و سرکوماری پارلمانت و هل دواشینه حشد شعبی همو عراق دکه دست خود مثلا مصطفی کمال آتاتورک چی کرد CHP وکو چاکو چکی دانی بود که مصطفی کمال آتاتورک زام بود هل بجارتن بوه CHP دکاره سر نکرد مثلا وی ادنان مندرس وانا چی کرد ترکیه اسلالی قواتlar چی کرد و درین دولت چی کرد نه مثلا درین دولت ترکیه جیه دخوازن نه اردوغان جناو ببن zaten نه ده پیش روزی ده اگر ev مسئله کرد لباکور چاره سر نه به ev اقلیتا بردوام به اردوغان اگر وی پیواجوی سر نخه ده ناو ترکیه ده شر نافخوایی چه ترک بخول هف بریه و شر بکن لایقچی و اسلامی من نتخواست از وی بیجم لیازه وی بیجم لایقچی و اسلامی و هاو را شر بکن و اگر احمد شاراجی لگل کردار ریک نکوه که خوصریا علویا و درزیا چه بو اسرائیل جلوه هیز اسکری چه دکن نکاره تدخل او بکه و دمه که اگر وی آوا نکه سوریا و بروخ احمد شاراجی دوی مسئله کرد ستاتو قبول که قبول نکه سوریا تک دچه هاو ساجی اردوغان لورجی لوی داری هاو قانونه اگر درباز ببه تماشا که از اینه که ماده بیجم حشت شعبی زانی دبه چه حشت شعبی نه چا گریدای بشک وزارت نافخوایی وزارت براستن حشت شعبی دبه ارتش کی جدا نه مثلا ترکیه ترک سالی قواتlar هم بلن کلک اوی جیتم هبو نظام چه لی یک ارتش هم اول نهال عراق رود ده در وای ارتش رسمی ارتش کی دن چه ده اول یک دو او ارتشا دبن ریوبریا حکومت و پارلمانت و سرکوماری وزارت نینه او ارتشا دبن حکم ایران ده او دو سه حوال بدران مثلا دما مصطفی کمال آتاتورک ترک ستالی قواتlar آوا کرد مثلا دربا 1906 یا هفته یا سال 8 مخترا 1900 یعنی او 28 شباط 97 اوی یاشار بوی قانت یا 2007 مخترا مصطفی کمال آتاتورک او یعنی ماف روابونک دابو ارتش دربه بک حشت شعبی که آواد به دوی پیشنومه قانونی دا حق خون دستوردان پولیتیک هل سر حکمت یعنی او دکاره حکمت بروخینه حکمت آواد بک و دریده رولا اسرائیل و امریکا که به دوری از بارد که مثلا فهم بوکو باشتر واره فهم کرن دوردا به دربازبونا وی پیشنومه قانونی کومارا کد پشتی 2003 آوا بو به تایبت 2005 و 6 دروخه کومارا کی دن آواده به او کومارا نه یا پارلمانت و یا حکومت یا سرکوماریه او کومارا حشد شعبی یا عسکریه عسکری جونتا تسر جونتا عسکری او یک دو کومارا کل دو بریوی آوابو یا سنابو ل 21 حتی 2003 ل 2003 امریکا کرد و سنا خواستن بکنه کومارا کی سنا شیا کرد لی دما 2014 دما شر داعش دست بکرد سنا دربه خوار وانا دربه 2003 لسنا دا چونکی صدام سنا 2014 به تواتیل سنا دا سنا ضعیف ما 2017 وانا رفراندوم کرده بیانو دربه اکل کردادن و اول سالک 2 ساله برگه معاش دربه لکردادن
ولا لوان دسي روجاجي او ناکوکی نافخوی کردا چه بو دربه کی دن هوال بدرا من تشت زانم ناخازم باز باور بک اف بویرین کوچید بن نهال کردستان باشور یمه پشتی دسه مانگ شش مانگ ساله کی دن ته دگین چند دربه کردستان تو زانه باندور کیوی نهینی چند سرگلی کردشی هز ناو دولتی ببینن است دموکراسی آزادی هفگرتنا نتوایی و روشه ببینن تابی پشتیوانی توکو پیوست ناکن دما هزین داگر کرد دجمن جوی دبینن زیده تر خوب به هزد گل به باور دبه بو به امجوی روشه کرده در کردن امریکا اسرائیل دما هولوکوست چه بو یهودین دنیای جوله که هزین ناو دولتی اسرائیل آوکر که اونا به هولوکوست دویم زانن دما ایریش 7 اکتبر 2023 لسر اسرائیل چه بو اسرائیل استراتژی خود به کور گوهارد اسرائیل بره دولت خود پاراست دورا خود دیوارکش چه کرد اسرائیل نه ویت فهم کرد دبی تنه ناو دولت دز نکارم دولت بپاراست اوجی هوشیوی ترکیه ایران مثلا روسیه جنهاوید که یکم جار سروکومار پیشوی بره یه روسیه هانی زمان نه سروکی انجمن اولکاریه جگری سروکی انجمن اولکاری دمیتری مدویدف گوت سینور جغرافی ہے اویت ناو دای سینور جغرافی ہے و سینور استراتژیک یه فراوانتر ہے و سینور برجوانگی ہے سه سینور جغرافی او خاکا ترکیه تیده نه اما اگر ترکیه بینزما او سینور خون استراتژیک والاتن ترک دبینه موسول کرکوک سینور برجوانگی در وی سینور سه سینور هم ایران جوسا ایران لسینور جغرافی درکت بو هات بو عراق سوریه یمن لبنان فلسطین دورو بری ایران اسرائیل گرد اسرائیل دا اسرائیل فهم کر 7 اکتبر خویا من چه کرد هنی من خطا کرد خطای من چیه دوی من خطای من سرکه دوی من او بکن لحظ جغرافیا خود در کردم هات کتا ناو سوری نه دخوازه به عراق اسرائیل د ناو پاراستنه دا بو پاراستنا روات زانی نه یکینین پاراستنا گل هزا پاراستنا گل پشتی سروک هات گرتن ناو آرگه که هات گوهارتن فلان کرد کتنه پاراستنه اسرائیل د پاراستنه دا بو اگر ایریش سر بکن خود پاریز نه اسرائیل د خطا پاراستنه درکه که د خطا ایریشی ده اسرائیل استراتژیا جغرافی گوهار که استراتژیا که سینور جغرافی خو درکه که هاکه اسرائیل نهایی به عراق اگر قانون 8 شعبی درواز به اسرائیل دو بجارده هنه یعنی یه پیش وی ایریش بکه نه ترک کرد و سنه دجوینه پیش که او قانونا درواز به یعنی یه ایریش بکه یان دما قانون درواز به یه ایریش بکه یان پیش هل بجارتن یان پشتی هل بجارتن خود ذاتن اگر قانون درواز به ده هل بجارتن دا دور دزانی چیه هوال بدران کومارا سنا بو 8 سال پشترا بو کومارا شیا کرد و سنا که دربه خورد زمان صدام روخا دربه خور دهش ها دربه خور سنا کرداد پشتی رفراندوم و ویداوی مسئله معاش شیا بالا دست بونه که قانون 8 شعبی درواز به عراق دبه والاته که تن مذهب شیا بونه کرد و سنا تیدا به تواتی ضعیف دبه و دبه جون تایکی اسکری تابی یکم تشت که 8 شعبی بکن یه بین سر کرده یه بین بیر نفت بگرن یه بین ناوا کردستان و سلیمانی یک جل هدف سرکی دبه هولش دبه هوا واره فهم کرن دا هوال بدران بچه سوسیال میدیا باشوری کردستان ببینه نها بچه بخونه به ملت چه دبه خبرک لرودا و بلاوه لکردستان 24 بلاوه لکانال 8 لکردسات لگلی کردستان خبرک بلاوه دبه بچه کومن بخونه به ملت چه دبیشه دبه اونا بخونن گلی کرد چه دبیشه
لسد کومنتی صدا چند پشتیوانیش صدا چند جهد پلاتفورم که آزاده بشن بخونن اگر تو بیجی معاش سر کردستان یا لسر بغداد بده به ملت چه دویش لی گلی کرد لباشوری کردستان دیسا جی سر رایوی تشتی آمده بو پاراستنا باشوری کردستان حکومت و پارلمنت خون دیساش خوش دوی ناک خازه بکوه بن باندورا عربه لی دیسا او شانسا ماه وی روشه چاره سر بکن اگر قانون حشت شعبی درباز به اسرائیل لی بده پشت را عراق جه اسرائیل را بیجه ام جی دخوادکارم بکرنه ناو رکفتن آبرامی رکفتن ابراهیمی نها ترا بیجم مسئله سوریا گریدای تن سویدا علاویانی نه هول بده اسرائیل دخوازه سوریا بکوه ناو رکفتن آبرامی رکفتن آبرامی چیه ابراهیمی ناتو و یکیکی اروپای اسرائیل تن رکفتن کی آبوری نینه پشتیوی ببر رکفتن کی سیاسی و عسکری بر رکفتن ابراهیمی اسرائیل ولات عربی همو تصمیم دگره دکه خدمت کن کود و مسئله اوه سوریا عراق ما سوریا راضی بیه دست پی که هفدیتن وان لباکو چه بون لآذربایجان پشتر هفدیتن وان لپاریس چه بون لآمان چه بون اونها لسیجیا هامان پاریس و آذربایجان و تشتکی اشترا بیجن او یکم جاره لخود اسرائیل جی چید به لسوریه جی چید به هفدیتن کود و مسئله سوریا دکوه ناوا رکفتنا ابراهیمی سوریا پیوستی که رمضان او پیمانا کو 24-25 ایلون تی امضا کرن مسئله جوی پر مزنتره پلان و پروژه گلکی پروژه کی پر استراتژیک فراوانتره خاصی که تو بحثی که عراق ده پیشاروژ ده و به صحای شر ده نبر ایران و اسرائیل ده راسته لیدن راسته دوی راشید نکاره خواب پاریزه مسئله آبوریه ده مسئله این اولکاریه ده سبه دو سبه اگر عراق به صحا شر باشور کردستان و چه خواب پاریزه و چه یکی استرا ورتشتکی تمام ایرو هفپیوینا من و هات سر ویدا و من یکم کسم جویده بیش یکم کس هول بدران ترسا من زانی چیه یعنی اوا اسرائیل آمریکا لحشت شعبی بخن حشت شعبی ضعیف به برجوانی و من کرده من ناترسم حشت شعبی نابه ببهیس دوی تفوت نبه ببهیس لیترسا من چیه دما آمریکا اسرائیل لحشت شعبی بدن ده حشت شعبی بدن تا به ایران انتمال های خود دور بگره بیتشتی دما لی بدن ضعیف بکن جماعتین که بعثی صادامانا جماعتین سنا تا به کرد جی تبلوی رکفتنه ده حکومت که نور رسمی آمده سازی اوا دکن اوانجی بکنه ناو رکفتنه ابراهیمی پشتی سوری مثلا آمریکا اسرائیل لحشت شعبی بدن حشت شعبی ایران ضعیف ببه و ایرادا دن به هستر ببه بو بکنه رکفتنه ابراهیمی کویمه وکو گلی کرد دوردا پر خطره حقیقت تنکاری به تواتی یعنی پشتا که بگری تو پشتا حشت شعبی بگری و بسرته تو پشتا اسرائیل بگری اسبی اسرائیل لگل عراق رکفت طبیعه اگر ولاتین عربی داینن کردا داینن من اشکره بیجم اسرائیل عرب همه حل بشیره 22 دولت به اسرائیل قط برجواندی خود ناکه قربان برجواندی کرد و من تشتکی بر اشکرهش بیجم یه ما کرد دولت دینن عرب 20 دولت زیده تره و اسرائیل ما وکو نتوه قبول نکره بی اشکره بیشن زن اسرائیل ما وکو عشیرت دبینه ما بچوک دبینه اشکره تا مرا نابیجن بی تشتی
لی اسرائیل جولکان ما وکو نتو نابینه من لگل پروفیسور جولکه لگل اکادمیسیان وان طیبت اویج روسیا چونه اسرائیل من گله کرا يكرم الله ام اشخاص خواك نتو دبينن كو حتى اسرائيل ما وك نتو قبول بك از به مسئله ده اسرائیل یک ما کرده وکو نتو نابینه وکو عشیره و ام دولت جنینه سه اسرائیل باوری خو به ما کردان نه هر چندی به خو باوریش چه نکریه اگر مسئله به سر هل بجارتنا ولاتین عربی گل عربا رکفتن بکلا یان گل کردا اسرائیل کردا دکاره بک قربان جوی دمه ایران تسر به دما مسئله دوی شر اسرائیل و ایران دا لسروی مسئله تدی تنبری مجاتن آگادار جکرمن گل کس وازانن دبی رمضان کریم راسته کسی که نتویی سیاستمدار که نتویی لگل کی پشگیری فلسطین دکه اولی نه لغزا رود ده کومالکوژی کی وکو انفال و حلبجه کومالکوژی بارزانیه لهگر از آست فراوانتر بیجن دما یابان که نه پنج شر جهان دما هیتلر کوت لنه پنج حتی شش آب ده سه ماه دا امریکا بریتانیا سوویت یابانیکان را گوتن تسلیم ده که یابانیکان تسلیم نبون شش ماه آب لهیروشیما دا نه مانگ لناگاساکی دا کومالکوژی کی گشتی اوای نه لغازا تی کرن دا نکاره چکی اتمی اسرائیل بکار بینه چونکی قدغه زندی وانا برچیبون دا دکوژه چا قرباخ بو قربانی قرباخ کومارک بو نما وابو نما یوگا غازج نها وکرنه قربانی من ترسا من های باشوری کردستان اگری من باش سیاست نکن من نالیم واکو قرباخ غازا دبه بلم هنک تش دکارش دست ما بچه نه از بیم سر کروکی مثلا من ایروژی دونجی سبیجی اوی کش 6,000 فلسطینی هاتن قتل کرنده 100,000 هاتن من چا دش بوم ویجی به ترور دولت اسرائیل زن اوی یک دو مثلا اوی یکن اوی دودیا دما شهر اسرائیل ایران چه بو من گوت پیوست ریوبریا باشوری کردستان و طیبت او منطقه سلیمانی زیادتر حقم بن لگل ایران نکو من ایران به دوست نزانم وکو برجواندی معاش ما دست ایران ده میلیون 300,000 کس دست ایران دست اسرائیل دانینه دو ایران دکاره به ضرر بده مده اسرائیل خونای شر دجی من نکه یه من نکو دجمناکی اسرائیل بکن یه من دکارن حقم بن با پولیتیک لگل ایرانه من وی دمه افتشتا گوت رخنه لهم بریم ها تکرنده من لبر چاوی ایران اوه نکرد بو برجوانجی ما کرده من ترسا من اوه دوی روشا باشوری کردستان دا لروجلات ده عراق دا یان هگر شر هیا اسرائیل اوه مد بینم اسرائیل لحشت شعبی ده اوه مد لی هگر قانون حشت شعبی درباز نبه حکومت آستنگی چه بکه و دمه حشت شعبی و انقلاب بکه عسکری انقلاب بکه او دما اسرائیل امریکا و لبت من ترسه من زانید چیه یه ما کرد تابی دوی روشه دا اگر پشگیریا اسرائیل امریکا بکن پشت را اسرائیل امریکا دستبردار من به ایران و دمه تکوست يعني اگر درجمه برد بيجي تماشا که دست نود و یک دجمه بردم نود و یک من حتی کرکوکی چون راپرین چه و نوسا بوش رابو لگل صادام رکفت صادام نروخان انها ككرا رمضان از بیتا ببوره از با بیرم نچه با ببوره با لگل صادام رکفت امجه کرکوکی درخستن نود و یک هاتن کردست عراق هات کرد حولیر سلیمانی همو بجیهشت مها 4 بو حتی مها 10 بو چند بو پشت را دانیل میتران خانما یکم فرانسا جناب فرانسوا میتران که دوسته کی کون دکتر قاسم لو بو شهید سرکرده کرد پارالیلا 36 چه بو به بریارا انجمن اولکاریا نتوین یگرتی یا 688 او باشوری کردستان و او پارالیلا 36 یا پاراستی اسمان هات گرتن دا و دمه امریکا تابی دستبردار ما بو جارا دودیا 2003 هم دیشه حتی کرکوکی چون
امریکا دیشا پشتا من نگرد گوش کرکوکی ور ندار ما خواست ام کومار آوا کن ریگه نده 2014 حتی 2017 ما شرکی باش کرد لروجاوای کردستان و لباشوری کردستان شرکی خورد لگل امریکا دجی داعش امریکا دستبرداری ما بود در رفراندوم ده نیوی خاکی کردستانش دست نشد باشوری کردستان لروجاوای کردستان دیسا اف ترامپو دستبرداری کردا بو افرین سریکانی تلیابت لدست نشوا بو افرین 6 باجار بون 400 گون زیده تر بو علمه بحث سریکانی تلیابت ناک من ترسا من اوه جارا چا نودو یک دستبرداری ما بو 2003 دستبرداری ما بو 2017 16 دستبرداری ما بو ترسا من اوه کویمه پشگیری امریکا اسرائیل هگر بکن اونا دستبرداری ما بر ایران به کردستان به تایید به بو او منطقه وی من سلیمانی یعنی دبی یه من پارلمان کردستان کارا به حکومت کارا به سروکاکی حریم کارا به لیبورینه که گشتی در بکه و همو گرتی آزاد ببه پلورالیزم که سیاسی چه به او هلوسته که نشتمانی چه به پرانیه تماشوانن ما دوی قناعت دانه که منفعات ما ده هفکاری امریکا و اسرائیل ده هوان و از بفهم دکم حز دکم تنر خواندنه که کور بکی ببوره فرما او نخوازم بخودی اوانا هوال بدران ببوره از اوسا عاجز دوم زانی او هنه کردی می سوویت کازاکستان روسیه هنه کل اروپا هنه رزم بوده تو دما داخوی تو وکو اوه تو لکردستانی هنه کس داخون نه کوری ویدریه نه زاروکای وره نه معاشی لسر کردستانی همه رادون زمان دریجیت کن بجی اسرائیل کرو اسرائیل پشتا ناگره نه انفال قبول کریه نه حلبجه قبول کریه نه والله دوی بریز عبدالله و جالان لگل ترکیه ریک نکوه دجی اسرائیل طفل اسرائیل به او اسرائیل کو سروک آپو گرد او داد دولت ترک موساد سروک آپو گرد امریکا گرد ترکیه نکار بو سروک آپو بگرد سروک آپو چو روسیا شان در تاجیکستان بارگاه که عسکری پشترا چو بو ارمینیا ترکیه نکار بو قواتاوی نبو روسیا حساب بو ترکیه حساب نکر امریکا اسرائیل سروک آپو پاکت کرندان تو چما دان گریلا شر دست بکر لحشته و چار حتی نیوه داویه جی پشگریا ترکیه دکر سروک آپو هگر گل ترکا ریک دکوه اسرائیل سببه تا سروک آپوش جیه کدا ترکا تا ببرا تلابی بی تا ببرا واشنگتن و بو فتوله گلن بر و بو سروک آپو بو نبر دما صدام هات انفال و کیمیا باران دکر 182,000 کرد حتی نهاجی دلوان چولانه چه هانینه سری کردادا اسرائیل تشتک نکر دما هات کرکو گرد حشت شعبی پشتی رفراندوم اسرائیل 2 F-16 2 F-35 راک را حشت شعبی نداده پیش اسرائیل نهاجی نه مثلا نهاجی پروژه یک بو کرد پیشکش نکریه هوال بدران گاوک نویتیه گاوکی جدی نویتیه مثلا کرد نکریه روژاوا انجمن اولکاری یا UN دا نگوتیه اسرائیل نه نگوتیه ود جوینا UN و مها نته با اسرائیل را به بیجه ام ستاتویا خوسر یا روژاوای کردستان قبول بکن اما مسئله معاش هیا اسرائیل بانکین دنیای دست اسرائیل ده بانکین دنیای دست اسرائیل ده با $1,000,000,000 بشینه چش بو مکلیه هنه کسانه ولا یمل گل اسرائیلن گرون اسرائیل تا قبول ناکه یک یاد دیا کتا گل اسرائیل بی ترکیه فارس و عرب دبنا دجمنه تا تینا سرته تو دکاری واری شر بکی با اونا بینه بیداریده لگل زاروکی خود با بین حوله رو سلیمانی رونن با بین قامش رونن شر بکن جارنا دبیجن او PKK خیانت دکه بریز عبدالله و جالان خیانت دکه شر مثلا من جی گل چکدایی نینم لیت هگر تو دبیجی گیریلا 41 سال شر کن 9 سال زارو او همو کسین که داخل 1000 کسه وارن چکل درم بچن قندیل داشتم دجی ترکی یعنی مثلا ما اسرائیل زانی چیه حوال بدران دوی ما پرزگری که خونه نافخوایی
ناف خدا چارەسەر بکن هەگەر پرۆژەیەکی جدی ئامریکا ئیسرائیل بریتانیا هەبە کورد ببنە دەولەت و ستاتو هەگەر هێزی خونی ئەسکەری بینن سبێنێ ئامریکا هەگەر 50,000 هێزی ئەسکەری بینە vê hewlêrê bîne Silêmaniyê niha rêkeftinê gaz jî kiriye wê mintiqê Silêmanî ew rêkeftina hikûmet kir gel Amerîka heger bîne vê derê 100,000 esker bîne Rojava ne 500 ne 1000 bêje min gelê Kurd diparêzin yek tiştek nebiyet Kurd heger heval bedran dawat nîne hefle nîne şayî nîne tu serçûpiya çi digirî tu govenda çi digirî yani wekû ew ye yekek tê yek hiç zavaya kes neake dawayê kiçê tu tu her kiçê xwe derxistçe ser cehda divê warên bibin ku kesekî neake tiştek nekiriye heger yan jî mesele em piştgiriya İsraîlê dikin İsraîl li dirêjayî tarîx li zamanê şoreşê Mele Mustefa kitêbê Kek Mesûd Barzanî ye Serok Barzanî ye sê ciltin li virin İsraîl piştgiriya Kurda dikir ser bikeve yani aslında dema peymanê Cezayir jî çêbû heftê pênc İsraîl agadar bû Kêsincêr bi xwe Yahûdî bû pêş ku peymanê Cezayir çêbe İsraîl agadar bû İsraîl helwêstekî cidî nîşan neda kerem ke bibore ha Nana di çarçova axaftinê te de yani ez pir dirêj nakim ji xwe bername jî pir dirêj û ez tenê vê bixwazim yani vê bibêjim hevalê me ji wan wetirê İsraîl û Amerîka amade ne ji me re Kurdistanekî serbixwe çêkin em razî nabin tiştekî wisa tune ye hevan no binêrin münasebeta me ye bi Amerîkayê re çend salê heye ji Kobanî vir ve tam 11 sale rast Amerika'yı dedin destine. Me çek û silah dide me qesede û filan û bêvan alî askerî ve qet problem tune. Em xwed parêzin. Ama binêrin ew qasa Jinîvê civînên Astana çêbû, Soçî çêbû, Cenevre çêbû, bi dehan civînên Cenevre çêbûn. Yek civînekî de Amerika'ya zexta xwe nîşan neda û negot ya rêveberiya Xweser heye li perçeyekî Sûriyê bile ew ji werin tevlî bibin. Binêrin civîna li Parîsê çê dibe Amerîka giraniya xwe nikare nîşan bide. Binêrin Tom Barak heye li Tirkiye wezîfedar e ji Sûriyê berpirsyar e tê me hewcî wan çeteyan dike. Yani vaya ji bo me rûreşî ye yani heqeten em şerm dikin. Basa entegrasyonê dikin. Ya 14 sal em xweserin 14 sal em dewletin li Sûriyê. Em 5 milyon 7 milyon insanan xwedî dikin bi rêva dibin pergalekî heye mekteb heye saziyên dewletê hene dewletekî neîlankirî heye li Rojavayê Kurdistanê Amerîka nabîne yek rojekî Amerîkayê em muxatab negirtine ji aliyê siyasî ve nagire jî ne destê me de niha eger ji bo menfaetê me ve em biçin bi NATOyê re jî hinek hevalê me heye dibe Kurd çima nabin hevkarê NATOyê ya em çawa bibin hevkarê NATOyê devletekî bilerin devletekî weke Ukrayna xwest bibe endamê NATOyê çi hat serê wan mala wan xirab kirin mesela Amerîka Ukrayna jî di nîvê re de heşt binêre min ew mesela de gel qedike qadirî zana bibore di çirke bi gel qed qadirî zana axivî bo wê nexwest li vir bikin yani Trump mesela Rusya di nava bazariyekî dane Rusya dezberdarê Sûriya bû Esed pêş ku cemaetê hêtê li İdlib derkeve 26 me çû Putin hevdîtin gel nekir hîç roja din jî sê cara dwaxist paş vexist Rusya Sûriya firot niha di vê meselê de jî Trump beşek Ukrayna difiroşe Rusya jî dezberdarê İran dibe li dinyayê de ji di astê navdewletî de bazariyek e bo wê me wekû gelê Kurd ew ê te Ukrayna bas kir Zelenskî ku welatekî Avrupa ye devlete derbez dezberdar bû yê me hê nebûne dewlet kerem ke tu rast bû kerem yani ji destê me were hevando ji bo menfaetên xwe em dixwazin hevkarî bikin bi İsraîlê re jî bi Amerîkayê re jî ama ew naxwazin plan û projeyekî wan ê net zelal tune ye tenê hin tiştê ku li ser çapemeniyê dibîsin vaya tenê propaganda ye İsraîl ji bo dewleta Tirkiye carna aciz bike bahsa Kurdan dike ama jaliyê fermiyetê ve tiştekî gavekî neavêtine mesela tiştek ku dike ji bo durziyan ji bo Kurdan nake
نکریه یعنی حتی نه وقتی نکره به ام به تنها سری خود چه وقت رمضان کریم دو بیجه ام بچین کلانش خورا به تنها سری خود دیلانه بگیرن ام ببین آلیگر اسرائیل تو ببی آلیگر نبی آلیگر میریک ته آلیگر قبول ناکه و که رمضان از دبیجم شیروین ته وان آگاهی کو ته ایرو دوی برنامه دادا از دبیجم گلک پرسند سری مدا رونی کرن ده درباره عراق ده نها باشور کردستان حقیقتا جگوتنه ته شیروی ته ام فهم دکن لبرده و کنداله کیه راست يعني يا دبه هدف إيرشين إيران وحشد الشعبي ياجي ببرشيبوني را روب مينه لي دوان روجين داويد ام بي حسيان كو امريكا يدس بيكريا هيزين خو جهن دورين عراقي دكشينه راست لعين عصاد وانا دكشينه وتا آمده سازي لي او هيزانا دكشينه جبر کد مسئله تاکتیکی عسکری در دما لیدان حشد شعبی بو او هزا نبنه هده اف جی اوروشا وکیشینا هزین عسکریین امریکا شیروین ته بشراست که تیوی معنی که شیروین ته بنگه هکیوی هه راسته یعنی اسرائیل دکاره ایرشی عراقی بکه دکاره مداخله بکه چونکه ریناده که ایران لوی دری خواه بهیز بکه از دیجم چارچوبه که گله کی برفره بو به تایبەتی ئەو شیرۆڤەتە یاد دەربارەی سینۆرên ژیۆگرافیک هەیە سینۆرên ستراتێژیک هەیە سینۆرên ئابووری هەیە ئێ دەولەتە بارژەوەنجە ڕاستە ئێمە کوردا کەک رەمەزان کەریم مە تو سینۆرش خۆرە چێ نەکردن یê جوگرافî jî yê جوگرافî rast tu sînorێکی me tune sînorê me heval bedran bibûre ha dîsa tê niha baxivî bibûre bîst çirke tu niha rojava Başûrê Kurdistan bibîne van sê çar roja rojavekî navxweyî xembariyek nakokiyên navxweyî di dinyayê de rojavek he bazarek he Putin Trump dinyayê par vedik evana ça li Yalta li Tehran Potsdam li 45 salê 45 salê li Potsdam çawa dinya dabeş kirin Roosevelt Churchill û Stalin piştî kirîmên hat Putin û Trump ew hevdîtina Alaskê dinya par vedikin di nav da rojlatê navîn he di nav da derece yek rojlatê navîn he di rojlatê navîn da İsraîl û Amerîka we par vedikin li gel Ereba di nava bazariyekî de we İran û Iraq meselê heştê şebî tu were Rojava Başûrê Kurdistan bibîne mijûlê çi ne yani piyê hev dibirin destê hev dibirin keraset heval bedirin kerem yani Amerika çima destê xelmasê naxe çima înisiyatîfa xwe nîşan nade di civîna Parîsê muheqeq bila pêk were mesela Ewropa jî pir lawaz e Fransa çima îsrar nake dewletekî piçûk wekî dewleta Tirkiye dikare bandor li Amerîkayê bike yani vana tekilî xwe çêkirine ji ber vê ême rewşa me hê pir yani dibêjin ev hevîr hê pir av dixwaze kek Remezan kerî mala te ava dibêjim va meseleyên Iraqê ew plan û projeya ku te îro eşkere kir hêjaya merov di rojên pêşme de jî zêdetir li ser bisekine meseleyên li Silêmaniyê merov êdî dibîne ev tevlihevî kawusa ku hêdî dikeve merov êdî fehm dike ji ku derê tê çavkanî ji ku derê her tişt da çê nabe ji derve jî tê rast ya min got erezê axaftinê min ê dawî ji heta axaftinê xwe bike axaftinê xwe dawî bêjî em xatir ji heval heval bedran min got hêzên ewlekarî îstixbaratên Tirkiye İran Iraq Brîtanya gelek welata rolekî xirab bileyzin beşek guhartinên cîhanê û rojlatê navî me got lê dîsa jî bi eşkere bêjin eşkere bê me nav mesela ew agirê ku li Iraqê çêbe piştî wî wê bê Herêma Başûrê Kurdistan Herêma Başûrê Kurdistan du pêşveçûn li pêş xwe hene hilbijartinê meha 11 heger bibe şer dest pê be li wane hilbijartin nebe û de hegera lêdana Amerîka İsraîl bo heştê şebî heger Başûrê Kurdistan parlamento kara neke hikûmet ava neke pêş lêdanê Amerîka hinek siyasetmedarê me zanî ez wî jî eşkere bikim
دبیجن برا آمریکا اسرائیل لحشت شعبی بده و دمی ایران دست ایران جی ضعیف ده بشک بلکی ترکیه جی یما پشتا خود دادن آمریکا اسرائیل هنک حساب بکن بفکر من یما وکو کرد پارلمنتو کارا بکن حکومت جنوب آوا بکن سروکاتی هریم کارا بکن لیبورینه کی گشتی چه بکن همو گرتیا آزاد بکن د نافخوایی خدا یکیتیه کی آوا بکن بریاره کی هفبش چه بکن و دمی باشوری کردستان دوی توفانه دا سرکفتی درد کنه لی هگر او روش نافخوایی او مجولبونا چه به نافخوایی دا زانی او ریکفتن چه نه به بو پارلمنت و حکومت باشوری کردستان زرارکی مزن دبینه زرارکی مزن دما من دلیم پیوست لیبورینی گشتی چه به من او بیارین لسلیمانیش دبیجن بیارین بری ویجی روزنامه‌وان هنه هات نگرتن دا گرتین سیاسی تابی هنه و حتی اوین گرتین که تاوان کرنه اگر دست وان کشتن های کسی کشتن قاتل او جوده اواجی دکارن هوشیوی ایران بکن اوین که پیش 10 سال قتل و کشتن کریه اگر مالبات وان به صلح عشایری راضی بن بفکر من درجه یک لیبورینه کی گشتی چه به دبیر ریوبری لگل ملت به تواتی آشته ده مسئله آبوری دا دهات و نفت که زعمت ده وایست تسلیم عراق بکن چبکی پلانه کی گشتی عراق ایران ها چک لکرد وار بگرن نفت لکر وار بگرن یعنی آبوریات تا نمینه دسته تا دا چکی توش نمینه تا خوب بپارزی و دمی دکاره به همو تشتیش دسته بگرن دهات نابخواهی ریق بخن دهات نابخواهی بخوب بکاربن محش بدن اگر مهی جاره کیج نبه 40 روز جاره کی اگر اوا پیش بکوه ده پیش البجارتن مها 11 لپیش لیدان آمریکا اسرائیل بو عراق یه مدکارن جور سرکفتی درکه اگر نا زانی چانه وقت خو ام بیجن که نوشیروان مصطفی ده کتاب خدا نویسی بو و گلک نویسکارین کرد نویسی بو یک به یک نخوازم ناوی وان بیجم جا عمد خانی شیخ موز جگر خون نمونه که بر امیرات بابان امیرات سوران جدا جدا امیرات بوتان دو برا لگل هفدو شر دکن یک دچه ایران تینه تابی او امیراتاش دوایی جناف دچه جوانا دچنه گل سلطان عثمانیه برای اکلوی رودنه برای دن چای تینه خدمت که ده نزیکی برای خود دبیجه از دست که بوتا تینم ریز دکرم دویتا اگر ریز بگرتا تا نت شو ایران ندهانی سرمن تا نت شو ایران ندهانی سرمن امیرات ما تک ند شو یه مجلور ند بونه چای جیده مثلا دودیا لن زمان ناپالیون فرمانده که مزن مصریکان ناپالیون دستگیر دکرد دوی از نخوازم تا بکوشم دوی بچه بو من نظام ده فردین مزن زیر بینه اوجی دوی بازرگان مصر 100 فردی دنگ دارن دما وی بکلب چاکری دوینه بازار دوی جم من ده فرده لازمه نود دبورم بازرگانکان دوی جن هم بوی پری ناد نته ناپالیون دوی است سیداره دادم تا چما خوشبوی او کرد مسئله دن هدما چه گیوارا دستگیر دکن چه گیوارا یکی شوانک وی دده گرتن دویجه شوان تا چما از دامه گرتن دا دوی شاری دا پز و حیوان من ده ترسیان من ام دوسته نمونه هانیم ده دما مسئله پیشاوا قاضی محمد دا زورتر عشیرت قاضی محمد یک جی فروت ده تاریخ 100 سالی دا ده ناوا گل دن دا ده ناوا گل ما دا برا چاوی برا درخست کرد لتاریخ 200-300 سال بریوی هدیه برا چاوی برا درخست مثلا چونه هیز دجمن هانی نسر هفدو دا یک جی سبب که یما نبونه دولت هوال بدران درجه یک یما بخو کرد سبب باور بکه اگر من ببما آغا دا
لسر حساب دور و بری خدا دجمن جی ریزی من ناکره اگر بگره جی بو دمکی بگره پشترا من جی ناف دچن اوا سرطایی دستپیکا سرکفتنه دستپیکا دوراندنه دبی هولیر سلیمانی حلبجه دهوک 4 پارێزگای باشووری کوردستان bi hev rabin ku Kerkûk jî nav parêzger Kurd e dibe ev muaseset çê bikin û ça parlamento dest bi kar bû dibe hêzên eskerî emnî bi temamî jêr destê hikûmet û parlamento serokatiyê herêm dabin û dibe destûr were nivîsandin û dibe rewşa aborî jî yek bikeve belem heval bedran min rastî ji te re bêjim dawiyê da li başûrê Kurdistan min li wî dilniya me bo dîrok dibêjim îrada gel vîna Kurd ya gel îrada heqîqetê ser dikeve îrada gel ne ya hêzekî siyasî ne ya şexsekî îrada gel eway li dirêjayî tarîx da Kurda ji bo wî şehîd de li Rojavayê Kurdistan di vê tevliheviyê da Kurd ser dikevin li Bakurê Kurdistan jî min vî eşkere te re bêjim heval bedran min yekem kes bû me got pêvajoya aştî dest pê dike eway min niha dibînim wêne bi fikra min di dawiyê da li Tirkiya hegerê şerê navxwayî jî he hegerê destwerdanê derve he li wê jî Kurd dawiyê da ser dikevin û peyama min e dawî ji ew e hiç hêzekî siyasî hiç serkirdayê partiyekî nabe xwe bi serkeftû bizanbe li ser hesabê navxweyî serkeftin divê giştî ya gelê Kurd ewey duyem jî ew şerê Îran û Îrak û İsraîl di xaka Îraqê da çê bibe pêş wî şerî heger yekîtiyekî navxweyî başûrê Kurdistan çêbe parlament û hikûmet kara be divê wavdekî herêma Kurdistan biçe li gel Amerîka rêk bikeve dibe rêkeftinekî konkrêtî hebe heger guhartinek hebe Kurd çi dest dike û heman demê dibe li gel Îrak jî di nava guftûgo da bin li gel Îran û Tirkiye jî yanî Kurd helwestê xwe çi be heger yê me bêteref bin yan piştgiriya Îran û Îrak bikin çi destê me dike dibe rêkeftinekî konkrêtî hebe bi garantoriyekî navdewletî lê ku yê me herêma Kurdistan bihêz bin wê demê hesab ji bo me tê kirin lê wekû niha be wê hesabê eşîret û partî siyasî bikin hesabê qewarê herêmê Kurdistan nakin yê me sivê hetanê êvarê dibêjin qewara herêma Kurdistan em coğrafya xeta sor e lê ewey ku yê me dikin yê me qewarê herêmê zeyîf dikin ber bi hilweşandin dibin çimkî ev qewara bi xûna şehîda çêbiye bi qurbaniyê gelê Kurd çêbiye dibe ev qewara bihêz bikin reşebayek tê heval bedran bav û bavpîrê min ewey axir tu Kurdê Serhadê min ji Kurdê Serhadê zanî bav û bavpîrê me dema diçûne Zozana mesela yê me Wanê he gola Wanê gundê Kêrsê he Hefsesorkê he Elîxanê he Nûrnêrkoxê he ewey yê me eşîretê Birûka Beşka ye mesela li Wanê dema em diçûne Zozana konê me hebin di kon stûnê wan he heger tê bîre te pîrîv kalkê me digotin digo we bagerek rêv e we bahozek rêv e were em wan stûna baş bişîdînin kevir mevir bidine dorê bira ba konê me neve niha Kurdistana Başûr parlamento hikûmet konê me divê em stûnê wî bişidînin bahek tê bahozek tê heger na yê konê me hemû bibe Malatya hevanno gelek spas ez were tiştek bêjim ez tenê siyasetmedarên dijberê İsraîl û Amerîkayê nadim axaftin Remezan Kerîm dijberê Amerîka û İsraîlê nine fayda milletê Kurd bifikre rast berjewendiyê Kurda vê bernamê de bi yek hevokekî pesnê dijminê Kurda nedaye pesnê dagirkerê Kurda nedaye pesnê tu dewletekî ku Kurdistan dagir kiriye pesnê wan nedaye tu siyasetmedarekî dagirker dernexistî erş û ela
چیه منفعتên Kurdan diparêze dibêje em di hembêz de hirçekî dane em di hembêz de hirçekî dane temam ê ku Rast. dixwazin qaşo me ji hembêza hirç derxînin ew li menfaetê xwe digerin derdê wan ne em in derdê wan bi şiklekî bi hirç re ye ne em in îja sibê du sibe derdê wan bi hirç re xilas be hirç mala me xirab dike eger em Rast. yani hinekî kurdewarî meselê fehm bikin baş dibe vê derê ji xwe em wekî qalan em cih didin her fikrî bîr û bawerî ama ez di wê qenaatê de me Remezan Kerîm fikra wî netewî ye fayda milletê Kurd difikire eger fayda milletê Kurd di hevalbendiya Amerîka İsraîlê de be wî jî dixwaze êdî em xatir ji we dixwazin Remezan Kerîm mala te ava di demên pêşme de Gelek spas. em pir behsa Iraqê bikin plan û Gelek proje spas. İsraîlê wê çi bin şer wê çê dibe şer çê dibe her halî wê şer çêbe yan heştê şeعبî İran ew ê werin Iraqê û zêdetir bihêz bibin yan jî İsraîl mala te ava her hebî Gelek spas. hevan lo xatirê we Bimînin xêr û xweşê de. Bijî Kurd bijî